nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Iris Sport Agents. Mbazaniye update sport mbonye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho ikipe ya Chelsea irangije imyitozo, aho yitegura kwakira ikipe ya Arsenal ku mukino w'ikirarane uzabahuza wa Championnat Premier League, aho amakuru asohotse avuga ko Cole Palmer atabashije gukora imyitozo. Birashoboka ko ku munsi w'ejo atazakina umukino uzabahuza n'ikipe ya Arsenal. Tubutse ko Cole Palmer ubungubu afite ibitego 20, ariwe mukinnyi ufite ibitego byinshi mu ikipe ya Chelsea, aho anganya ibitego na Haaland. Dukomeje mu yandi makuru ari kugenda avugwa muri Chelsea nuko Christophe Nkunku nawe akiri mu isuzumiro, ashobora kutazagaragara kuri iyo match ya Arsenal hamwe na Chelsea izaba ku munsi w'ejo ku isaha ya saa 3. Tunyarukire mu ikipe ya Real Madrid, aho umutoza Carlo Ancelotti yavuze ku mukinnyi Arda Güler, avuga yuko afite iminota yo gukina mu gihe hari amakipe menshi ari kugenda amushaka, avuga yuko nta hantu azajya nubwo ikipe ya Real Madrid ifite abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Tukiri kuri Real Madrid ariko turavuga kuri perezida wa FC Barcelona Laporta, yasabye VAR amashusho n'amajwi kuri match yaraye bahuje, bavuga yuko ashaka kureba neza amashusho bakumva n'amajwi VAR yavuganaga n'umusifuzi wo hagati, kuko bemeza yuko kiriya ari igitego, ariko nubwo byose babisabye ngo batazigira basaba yuko umukino wasubirwamo. Andi makuru ari kugenda avugwa, tuvuge ku mukinnyi Bruno Guimaraes, aho bivugwa yuko ikipe ya Arsenal yaba yateye intambwe kugira ngo ibashe kumwegukana kuko iri kumushaka cyane. Arsenal rero ikaba yatangiye amarekrutment menshi agiye atandukanye no kugenda avugana n'abahagarariye abakinnyi bamwe bakuze kwita ngo ni abagenti. Andi makuru ahari na makuru nanone yo muri Chelsea, aho umukinnyi Thiago Silva ngazava muri Chelsea ku buntu. Ayo makuru akaba asohotse mu kanya avuga yuko byananiranye umukinnyi Thiago Silva agomba kurangiza ino sezo ubundi agasohoka muri Chelsea ku buntu. Andi makuru ahari ni shampiyona zigiye zitandukanye zirangiye mu kanya, aho mu gihugu cy'Ubutaliyani muri Serie A ikipe ya AS Roma ibashije gutsindwa na Bologna ibitego 2-1, naho ikipe ya Inter de Milan ikaba imaze gutsinda ikipe ya Milase ibitego 2-1. Andi makuru agiye atandukanye na makuru avugwa cyane cyane mu Rwanda, aho mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport igomba ejo kwakirwa n'ikipe ya Bugesera mu mukino wo kwishyura, umukino uzayihuza nayo mu buryo bwo kugira ngo barebe ikipe izakina umukino wa nyuma w'igikombe cya Peace Cup. Mukomeze gukora subscribe mukurikirana Iris Sports TV, turakomeza natwe kubakurikiranira amakuru agiye atandukanye agenda avugwa hirya no hino, tuyabagezaho isaha ku isaha. Murakoze, mugire amahoro.